Hadin baka sorkar jela kaladon jingtmu ban penpoi ya kalentirel syaduk bernihat bat panru ya ka jing benjur naka ke HDC kumta naka liangka ke HDC hapo ka jingilam ubak titos tarwel khan menhaka singit hoding kalarai bakanum ai jingbit satya ban penpoi ya kalentirel syaduk riboy district kani karai kalong hadin baka ke HDC kalalum jingilang ya kitrai jaka batru ya kinong yalam sno nakaliang ubat titos khan ulaya thuru ba nakaliang ka council kan satho daka jingtho kabak khamsai halor kani karai kabak kilashim Council Fat ini dari siang badan buram ki bad lengkat ki yan ki dari pagi kini kam de nakaliang jengi ni wan lang na po darbar jang 50 lim da kumjuru siam right marwat bad kirang pasdang ki bahap ni apa ka 50 lim ki ba gari gargal wi kan wan de nakaliang ka jelang ka balong matasi da kawi gastur da kawi gajumgan ilai rai lang ba at present minum bad sya ni ka railway kan wan sini fokus ni tai pula mi tu isu ka e ka ba pelong ya ka council bagi klik nong sersenong ban numpedang ya kan ni karun railway. Oh, kumkalong mentang baru ka jinglong jingman jang kibreu jangi mentalang kibreu jangi padalai than kita ki bala long advance bala wanong mo kinang bun ki jingduna kaliang ga jinglong jingman jang ki ke at present mentang ngi ba ngimpat i don kam yang ni railway lang kumkalong mentang. Isu tu ba nakaliang jungka government kilapan yang ini ke concern nangi ke concern mentala gun senam bat nakalian kecungi la jubab tu bat ila keren syai tu ba ngim pedang ni kan ni bat ngim kuat itu ban ai kan nu ke concern kalau kecungi dai ban menjur ya kecingwan jongka berbuat lain pi kum mengiong ba ngidon hang ni nak benta banyada ya ka interest jong ki traiwi ki jongi ki traimulok ki jongi bat ngihap ban pek kat kum ka jing sngo jong ki pajba ki jongi kum fiatip ba kasur hi ka jong pajba kalong ba ngimpat kwa ya ka railway line namar ka jingku jingso hi jong bobun balang kalong ba kadon ka jingma lada kawan ka railway lain nomor ba tang habam don rel ru ngi i ya ka jing jelei jong briu banabar akan ni ka stiu jong tila dawan ni sakarel kamu ngi le ka jai benriu ko baret tengi so ba ngin sa sya teleb lu ngin sa sya nyambuk kamu ngin sa ja kerteng akiwe pat ki jai benriu ki ba hepat tena takada kum kejat benri ko berit pat ngidon hang ni na bantaban protect interest jong kata tena takada nak kalian kejung ngisung dehi bagi no menjur ya mentahi ngi ong baik bakam menjur